دوباره ریز سلاف بوی و تفدان گهدار و تماشوانین ما اما بشه خوی هف بیوینی جه برنامه گلاوا صبحی ددن دست بکرن با گنگشه کرنا مجارا ریانو یا باجار حسکی کوتی آماده کرن بریز جهات عمر هف سروکی دسته آره و برین خوجهی و اکولوژیک لباکور رجلات سوریه دریا تلیفونی را لگل میاداکو ام زیدت راگاهیان جه ویو ناس بکن روش باش روش باش سپاس بۆ vê derfetê em destpêkê behsa riyanû ya bajarê Hesekê bikin ji we ve destpêkê nas bikin saziyan ciheta ku vî projeyî birê ve dibe kî ye destpêkê? سپاس ji bo we û gudarvanên we niha di projê me 2022 rêveberiyên herêmî ên ekolojiya ên Bakur Rojalatê Sûriye û hemû rêveberiyê me ên dîtir rê kantona proje xwe ji bo 2022 danîn yê me wek Bakurê Sûriye desteya me yek ji projê me ku danibû ev em rêya embara çê bikin ji embara em dest pê bikin yani ev proje desteya rêveberiya herêmî û ekolojiya ê Bakur Rojalatê Sûriye me her kantonekî hindik proje yani me mîzaniya xwe belav kiriye li ser heft kantonê ku hene her kantonekî beşekî projeyê ku ketine kantona Cezîrê yek ji van proje ev rêka embara ye em çê dikin xwe rêk ji embara dest pê dike yani cikî wê qaban heye rê Amûdê heta rêya Duweliye çimanê ev rêk ji bi rastî jî berê rêya Elî Ferro bihat dikar anî ew rêk gelekî xirab bûye û êdî ji xizmetê teqrîben hema bêje derketiye lê mixabil em ketibûn zivistanê de yani şert û imkanê ku em bikarin wê rêkê çê bikin tune bû ji ber ev rê em jê dibêjin rên merkezî girêdayî Bakurê Sûriye ne ne girêdayî şaredariyê bajaran e ê nava bajara girêdayî belediyan e lê ê ku dervî bajara ê xizmeta giştî dikin ev rên mezin ev girêdayî Bakurê Sûriye ne girêdayî ew rêwbana em jê dibêjin ji ber wê me dît ku ev rêk pir xirab bûye Elî Ferro me alternatîfê wê em bixwazin cikî dî rêkek dî nîzîktir rehettir ji bo ku jimara Ereba jî pir çêbûye qerebalixî pir çêbûye û ew rêk bi rastî jî wek rêya gundav bûye berê yani ne rêkekî ku tu navbera bajarekî mezin weke Qamişlo û Hesekê bikar bîne berê em zanin berê van bûyerên şoreşa Sûriye ev bû li rêya Matar bihat karanî diçû rêya Duwelî û derbastibû lê piştî wî me zehmetî pir kişandin yek jî imkanê me ziftê me nekarbû di Bakurê Sûriye de zifta nîzamî peyda bikin zifta li me muwasafatê xwe yani kalîtê xwe new'iya xwe ne zêde pir baş bû ji ber wê ev rê ku çiqas bat çêkirin pirsgirêk derdketin ji ber wê me xwast em xebatekî xizmetekî bikin em hem rê kurt bikin hem hewadisa kêm bikin hem jî xizmetekî ji gelê xwe re bikin ku gelê me hatûçûnê xwe çimkû her malek êdî bûye xwedî seyarek du seyare êdî ew jî bi serê xwe jî pirsgirêk Paşa dest bi projeyê hatiye kirin gelo we destpêkirî çêkirin arê qonaxên ku ev rê hetanî ku amade bibe têre derbas bin çend in? Belê nihan proje me bi ev imza kiriye yani şirketê me pê re îtîfaq kirî şirketa Zagros a Rêka ev girêdayî komîta şaredariya ya kantona Qamişlo proje li ser 6 meha me imza kiriye yani heta 6 meha xilalê 6 meha de gerek ev rê êdî têkeve xizmetê de û şûnû hatin çêbê me destpêka adarê gerek bişuxulyana ji ber baran hat rastî jî me eqda xwe çîkir bû ku destpêka adarê dest pê bibe baran hat sekinî didwe zanîn ji ber axa zîraî û kolandina wê û ewa wê neqla wê zehmet e wê demê me got nabe baran bila bibare rêk dehrojkî bîstrojkî dereng bimînî jî ne pirsgirêk yani wana gotin me got bo me baran niha girîng e bila gar em mehtacî baranê ne lê ev zêdeyî yani teqrîben hemen deh roja dest pê kirine û bi destpêkê merhela qeştê wê axa wê rakin
جيكو بكولان لازم كولان بي جيكو جرن دوی نفس بي يعني ما ببروجا خود دانيه كو سياره يعني عربه دي تربي بين سياره ببينه يعني ناولو بيجي كندال بنو تشال بنو قربنو دتشتمه يعني مواصفاتنا عالم يعني خوازن شيكن يعني شفير عربه سياره كي ببينه دكوعه كده سياره كي ببينه جبوكو وقتي هفدونا بينن زيده حوادث فرده شيدبن يعني تنزاني درت كافي عشوائينا ونيفش فيري ما وقتي داجون سياره خو موبايل دسكي وان دايا وخره واتساب داخفي لايفات شيتكي وتد ميزين دي يكي بنق هويده دي ابجبو ما برزغريك جديه جبروي قالك ام تشد بيجن بعد النظري يعني ديتنا ويا دور ديتنا شوفير يا دور قالك ببين يعني مسافات هاري كم كيلومتر كي بيشا خو ببيني يعني كل بيشا بسياره هي انتنا نا داس بي بويا جهه اشرافي السردكي دائره ما فنيه اباكوري سوريا يعني مهندسه ماي تايبت انا ان توبوغرافيا انا ديترن او انا اشراف ديكن الشركات بخوجي مهندسه هنا لمهندسه ماجي اشراف في ريكي ديكن روجانا همان روجانا غرفه كيما هي يا يعني بيجفتشونا ريكي روجانا تكميل تيدانين روجانا دوي غرفه تكميل تيدانين تشخا شغولين تشخا كار كناش بوكو ام روجانا بشوبين يعني ام وك دسته باكوري سوريا ام روجانا بشوبين وانا تشخا كارانين وام بخوجي وك هفسروك دسته يعني حفتي جارك ام دچن سردانا ويركي ام دبين كافانا تشخاص خدتينا يا نا چمكو لوكسامات تنا يا ام زيده تر دريج بكن يعني ام دخوازن قال خور حتى هافي يعني هيفا هري زيده هيفا يعني ده ما تشند ما هذا وحاضر ببام كارم بين ششمه هو داي بيش عقدامه ششمه جبركو ام دخوازن ريك تشيكن هناك حركات بك ودا ميزفت جد به هافين وقت يزفت تجي ام تشي بكن كو ام بكارن تشتكي باش خدمتك باش بكن ششمه هاد وقتنا باشا اما فرهي ودرجبونا ريناس وكن هنجرون جمر ديال بكن نان ري درجبونا خو 11 كيلومتر 11 كيلومتر طبعا التشكي دي بيج مجبو مثلا ششمه تدي هندك عردك وامريكا تيرا ببن جنم شاندنا يعني جنم شاندنا جبروي ام نكار انها بيج كام هرن جنمي واخرات ما قلت حتى هنجي بيكون هيفا بنجا وانا داويا بي مسمي خوجي راكن تعدايل واجي نبي وجاميرا قلتنا عرده ريكد عرده مره ببن تبرزغريك تنا بس امجي دوي ام تعدايل وانا كنكو جنمي خوجبو بتشينن او بلكي ما هناك باخرين ري 11 كيلومتر ما حساب كريه ود فرهياوي يا زفت يا ما جيكو بيزفت كرن سعر سر مشن 10 متر بعن بونا خو 10 متر البانكيت وي 2 متر ام تشيتكن يعني كلك ريجي ام بقايا تشيتكن جبوكو خذينا كري عطلك سعر كده شيء بيجبو حادثك شيء نبي تدي جارنا يعني ما حساب كريه 10 متر سي سياره بر هفرت كارن هرن ورن يعني سيارك شو يك هاد يك دوبلاند ناف براوان حصري يجي تبرزغريك تنبي يعني ما هر 3 متر حصرا دا سيارك يعني مجالك فرما دايده ما دخواست راستيجيكو او ريك بيشروجي امهين بكن وقت بجي اوتوستراد هين فراتر ببي بس جريداي هناك ميزانيه ما يا باكوري سوريا ميزان لانها عن بونا خو 10 متر بانكي جي 2 متر دبي 12 متر ودريج بونا خو جي 11 كيلومتر او تشند كوندار درباس بها غير تجمر ديار بك عن برا دسبيدك نعم عن برا تشتي جرينج مدفي دراسه خو تشكريا ام نافا كوندار درباس ناب يعني نوك نيف وك جندي علي فرو نيف وار سياره نانا يا دو تشتجبو ملازم يا ام هاولاتيا راح تسدكن دو يعني نراست يعني ريكا كي جشتيبي واف جندي تشاو استراحه بك انها جبروي ما محلق شيكرنا ها ما بتشن بري عنباره محلق هيوي درباس بنا كب عنباره ده دتشي نقاره جي محلق كي دوره نقاره زفري محلق كي دوره نقاره زفري ناكب نقاره ده دتشي بري ملصبات بيشي اويجي ديسا محلقك هيا درباس دبي دتشي دولي يعني ريكاما الجندار اللي زفري ناكبه جنداده هم جنديا راح تسزنكن وهم دجي جبو سياره جي وقت خود چمكو يدي هركس شغل هركس كار جبوي بلكي 5 دقيقه تاخير بيش بوي برزغريك جبي يعني ام تخازن في خدمتي بكبروي ام كاركي ولو دمشي بريز جهاد ويري على فرود خدمتي ده بميني ويت كارت بميني او بيرا وستاندن بشتي امده بونافيري ناز بريا اذا عاوز خوازم تشكي بيجم
ريا كو ام تشري تشيكن نابي بديل ريكي دي ترى الا في حال كو داغير كر وكا مثلا ريا ام فور داغير كر رين دي تر ام ريكو ام تشيتكن ام خدمتي زيدتكن يعني ام خدمتي زيدتكن يعني ها ام فير ريا كو تشيبكن يا امبارا ام ريا علي فروجي صيانه جير تشيكن ام صيانه كي جير تشيبكن كو اوريج خدمتي دبي ويعني ام تريكي بديله تريكي تنا ام خدمتي زيدت تردكن يعني هر ما ريكك نو تشيكر ناي معناه بديل ريكك دي بالعكس خدمتك زياده ترى جبروي ام في دما بكن كارده ومجال مهبه ام ريا علي فرو صيانه جيل شكلها ام نكادز بدني ده جبركو تتزاني ضغط السياره لسرفر باشا جبر دما ماجي بداويت بام داوي تخزن فيجوا ببرسن تكلفه قشتيان بجن خرجكو فيريرا ترخان كري تشقاسه نعم وك باورك تدي دولار دشيوتي ما وقتي عقد امزاكر ما حساب كر يعني بري هيفك بو تقريبا نيزيكي 5 مليار باريس سوري بو 5 مليار باريس سوري اللي كدشي يدي فيجا تدي انا تجيكي صراف بيجي انا داكاتي افقد دولار بس ودا بوقتي ما حساب كر نيزيكي هم مليونك و400,000 دولار بو يعني ما حساب كر دكي 5 مليار سوري وك اخلاقيا ما بسوري حساب كريا ما بدولار حسابنا كريا ام اوتكن لي يعني 5 مليار لي ام دي صاد فيجن ام تخازن بريا اواجي كو ام فيري كتشيكنجي ياك حوالاتي كو دواخر ريكاده بمر اري كاربن يعني دماكو شركات الشغل اري كاربن زيد او نكن دوش خاكو وقتي ام ريكي خلاص كن وهناكي اما فيجاري بالشفيره هناك حشك بن تايبت ابي خدي شاحنين مظن اي باري زيد راكن باري زيد طاقه راتكن جعدمه يعني تو الدنيا ده حمو بيفانك يعني بيفانك اي بار هي يعني اي مج طماعي وج تشاف برتشيبون وهرم جديلا 6 طوني باركي وهر 6 طوني باركي وكاميون جي 20 طونه تبيع حشتي طون اف جعده جعده خول برناجر نجعده اسبانيا خول برد دغري ني امارات خول برد دغري بيجا انا اما بامكانه بسيط وظرفه كيلو بسيط ده ام امكانك بيدا دكن غرك هركز با جعده خو ببينه نبينه جعده ريفبريه او جي تقابار لبكي خرابكي وداويده بخوشي دبيجي يا ما افشركن تشيكرنا وفساد هيا وكابري كورفاتشون فساد مازن دبي باري جرانده سپاس بویتا جهاد عمر هفسروکی دستا ریوبرین خوجی اکولوژیک لباکو رجلات سوری اواگاهی تب مرا پار وکرن سپاس کن بمینت خوشیده سپاس خوش صبرز گهدار و شاپینرین ما پشتی و نابریم خلقا خبر دوام دکن مانا